ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi kwa gatatu tariki 5 gushyingo muri uyu mwaka wa 2025 mwese reka mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko mwese meze neza muri aya makuru twanzikiye muri aya masaha tugiye kubabwira ko mu gihe Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya umutwe wa 23 y'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano iravuga ko ibintu byongeye kuzamba no kudogera ubu tuvugana. Ndaza kandi kukubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bongeye gukora ishyano ku baturage baherereye muri ibi bice. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba Wazalendo bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa Ibukombo. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byagenze. Hanyuma muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku magambo amaze gutangazwa n'uruhande rwa leta ya Kongo ku bijyanye n'ibiganiro Doha muri Katari. Aba bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bongeye kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze kwishongora bikomeye cyane. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi ibintu byifashe. Abantu bakaba bongeye kuvuga ko Tshisekedi ashobora kuba n'ubundi ibyo aba arimo gukora batabishyizeho umutima akugeza aho ibintu byongera kuzamba bene aka kageni. Reka rero nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye, nizere ko mukomeje kugira ubuzima bwiza, nizere ko mukomeje kugira amahirwe mu byo mukora byose, nizere kandi ko mwiriwe mumeze neza. Abagiye mu kazi nizere ko mwagize akazi keza. Hanyuma rero mwese nongeye kubaha ikaze, nimunyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Sinongeye kubaha ikaze mwese rero, reka nizere ko mumeze neza abaherereye mu turere tugize u Rwanda. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Abaherereye mu bihugu bigize umugabane wa Afurika mwese mbahaye ikaze. Abaherereye Norvège, mu Bubiligi, Ubuholandi, Ubwongereza, Ubufaransa, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Aya makuru ni munyemerere tuyanzikire muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Makuru aravuga ko ahangaha hongeye kurasirwa abawazalendo batari bakeya. Amakuru akavuga ko hafashwe abawazalendo zigera muri 16, hanyuma izigera ku 8 zikaba zarasiwe haruguru ahangaha neza muri bice bya Runingo na Sange. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo no kuvuga abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo uyu munsi bari bahawe emisiyo kujya kurasa abakagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe biherereye muri Runingo na Sange. Amakuru rero aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bateze ambushi ikomeye kandi iremereye cyane muri ibi bice. Tayari abarwanyi ba Wazalendo bagera ku 8 tayari bakaba bamaze kurasirwa ahangaha. Amakuru kandi kavuga ko hari abafashwe abatari bakeya. Ikindi nakubwira nuko abarundi ngo uyu munsi baje gukora gashya mirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho ngo baje gutangira kumva amasasu bakayabangira ingata bagakuramo akabo karenge. Kugeza ubu ngubu rero urugamba rukomeje kuba urugamba muri ibi bice, urugamba rukomeje guhinana, ibintu bikaba byabaye agatogo n'isombe ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bo bakomeje kugira ubwoba nyuma yo kumva amasasu menshi bakomeje kugenda abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugenda barasana n'abarwanyi b'umutwe wa 23 muri ibi bice byegereye uyu mujyi wa Uvira.
amakuru kandi aravuga yuko iyi mirwano yiriwe uyu munsi abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bongeye gukoresha intwaro ziremereye cyane mu mirwano yo kuri uyu munsi. Amakuru rero akavuga ko ngo hari n'abafashwe matekwa no kuvuga bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aravuga ko hari abafashwe na matekwa bagafatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho kugeza ubu ngubu amakuru y'abafashwe matekwa atari yajya ahagaragara. Gusa ikindi nakubwira nuko muri iyi mirwano bivuga ko ngo hakomeretse benshi. Amakuru akavuga ko ngo abakomeretse bagera kuri 22 bose abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo ngo bakomeretse, ariko kugeza magingo yatuvugana imibare yabo ikaba itari yamenyekana. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa Ibukombo. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu midugudu myinshi ya Bukombo mu bwami bwa Bwito mu gace ka Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kumvikana imirwano hagati y'abawazalendo CMC bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka ahangaha aka kanya aravuga yuko imirwano yatangiye hagana masaa 5 za mu gitondo agatangirira hitwa Ikinyankuku mbere yo kongera gusatira hitwa Isisa na hitwa Rubeha na Senyi ni ku musozi wa Amuvuga Ngoma ni mu gace ka Kahemba. Amakuru rero aravuga yuko hanga ngo humvikanye intwaro ziremereye z'urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje. Rero ibintu byatumye abaturage benshi bongera guhunga bagahungira mu midugudu ituranye n'iyi ngiyi yiriwe iberamo imirwano. Bamwe mu bahunze rero amakuru aravuga ko bahungiye mu bice bitandukanye, bakaba ngo bahungiye mu bice bya Bacari Mokoto ni mu gace kegeranye na Masisi. Nk'uko amakuru aturuka hangaha ngezeho aka kanya bivuga ngo muri ako gace iyi mirwano yabereyemo ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigaragaza imbere y'amahanga, bongera guhangana bikomeye n'ibitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ngo birangira byose babisubije inyuma. Umuturage utuye hanga Kizimba avuga ko ngo aya masasu yumvikanye ari menshi cyane, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bongeye kwirukana izi wazalendo zo mutwe wa CMC FDP zongeye kugaba ibitera hanga. Kugeza ubu ngubu rero nta mibare ifatika yari yajya ahagaragara ijyanye n'abarasiwe ahangaha cyangwa se n'abakomerekeye muri iyi mirwano yabereye ahangaha. Icyo nakubwira cyo nuko ari imirwano yongeye kuburanga kandi ikaba ari imirwano ngo yakoresheje imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze muri Minembwe mbabwire ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gukorera ibyamfura mbi abanyamurenge bigaragambyaga babamagana. Ingabo z'u Burundi ziravugwaho guhutaza bikomeye abaturage bo mu duce twa Minembwe na Mikenge ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko kuwa kabiri tariki 4 Ugushyingo ubwo ni ku munsi w'ejo bakoze imyigaragambyo bamagana ubugome abakorerwa n'izi ngabo z'u Burundi. Abatuye muri turiya duce bavuga ko ingabo z'u Burundi zabujije abaturage kurema isoko rya Bijombo muri Fizi kuva hagati mu kwezi k'Ukwakira. Ingabo z'u Burundi ziri muri Mikarati kuwa kabiri bivugwa ko ngo zakumiriye abagabo, abagore, urubyiruko bageragezaga kujya mu isoko guhaha no gushaka imibereho.
umubyeyi w'abana babiri ukorera ubucuruzi bw'imboga ku isoko rya Bijombo witwa Yvonne Nyembo utuye Mikenge yasobanuye ko usibye kuba ziriya ngabo z'abarundi ngo zarahutaje abaturage ngo zikababuza kurema isoko ngo zanabakoreye ibyamfura mbi dore ko bivuga yuko ngo hari nabo bagiye abahondagura. Yavuze kandi ko abasirikare b'u Burundi bakubise bakanahutaza bikomeye abaturage ku buryo hari nabo ngo bakangishije urufaya rw'amasasu nyuma yo kutubahiriza amabwiriza yabo. Amakuru rero akavuga yuko abaturage ubwo ngo bakangishwaga aya masasu ngo bahise bavanamo akabo karenge bikarangira rero n'ubundi ngo barimo gutabaza kubera ko kugeza ubu ibintu ngo ntago biboroheye na gatoya cyane. Reka atwerekeze mu nkuru iturutse Doha muri Katari. Amakuru aturuka Doha muri Katari aravuga yuko ngo leta ya Kongo itari mu biganiro ahubwo ngo barimo gutegura uburyo bwo kwica abarwanya umutwe wa M23 na Alliance Fleuve Congo. Ibi rero abije bite bivuye hehe? Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya aravuga ko Doha leta ya Kinshasa irimo kuganira ku kurangiza abarwanya umutwe wa M23 uko iri ubu ngubu. Mu kiganiro ha radio na televiziyo y'igihugu RTNC kuri uyu ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki enye Ugushyingo muri uyu mwaka, Muyaya yagize ati twebwe Doha hariyo turimo kuganira uburyo bwo kwica abarwanya umutwe wa M23 uko bateye ubu ngubu. Ni ukuvuga ko rero ngo badashobora gutekereza ko bashobora gukomeza kuba mu bice by'igihugu bigaruriye. Ni ukuvuga abarwanya umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ibi bintu rero abantu mwe mbabwire yuko ibintu bikomeye cyane. Minisitiri Patrick Muyaya Katembwe kandi kuri uyu munsi yatangaje ku munsi wa gatatu ushize yatangaje agaruka ku biganiro bya Doha agira ati haba Washington cyangwa Doha muri Katari ntituzahungabana ku bibazo bijyanye n'iki n'ubusugire cyangwa imirimo yibanze ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero avuga yuko abo kuba mu biganiro bo ngo barimo gushaka uburyo barangiza abarwanya umutwe wa M23. Reka ambashimire cyane rero tugane ku musozo gutyo mwese mukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.